Mayam Kumzari Impact News Ki Manung 360 degree analysis of news and events Mayam Tram Nungsari. Hosi Koi Manipur ki Chandel district, Kamjong district, Tenopal district, Susampur district, Hariba, Burma, Myanmar Tainam district, Singida, Mitop Changsil, Picasso, Suma Lady, Kamjong district, Manipur ki government Pakat Pakong Tang Simatu in the Mu, Lissing Manga and illegal immigrants, detain Taroga Tami, the Karas deport to Hipakar Lady, deport to Busiki Matanga. Laboring see International Commission of Jurists Kambut Hariba NGO Sinasu Masi deport Tobaya Tokinu hybriding human rights community and deport Toki Toberoi hybriding of home lady Aduga Maraksida Tongan Ba CSO Aduga NGO Sinasu Hariba Mu listing Magagi Matanati Ka Generation Gravity and Sumna biometric Toriba Adu Kanguk Basingasi Yamna Kahen and Niemi and Karahena Sankela Kanda Soba Commission Gumam Siamakanda Sium the Ming Tamakanda Hariba illegal immigrants ki issue asi loishina buhona ba fagani adana masina tragati Manipur ki identity aduga national security da soba threat ama legani haibina sing wafum kya phondong narak pasina maramar kanda detect and deport a concern habi to khana na pack news ki studio the election video se ai hek thangna election video se Pradip Phanjoubam editor IRAP ni aham doza Pratipu Tram Nosari lene na mai election video ba za Dr. Thiyam Bharat associate professor CSSEIP doza Prof Tram Nosari Lene nama taida itang thang nisi mir baza Ashang Kasar president IPFM ni oza Kasar Tram Nosari ai aham se oza Kasar tham jagi garang so oza gi IPFM na so ba koi press conference ma toraga hai khiba lere madudi tha magi manung dalenga na mituk masing sapsana khangna ba thapu lokhot piu hai ba lere aduga only Kamjong district kata da mi listing tara hena leram ba yai aduga hariba Myanmar ga taina ba district sing sida Maruina, Susampur, Tenopal, Sandel, Kamjong, Harib, the Sings, Sabima, Yam, Sanction Lakanda, Commission Siamduna Yam, so but about Paikalo Hybrid from Fondo Pidi. Other Masi, the Sina, Gamengi, Maikadi is step sing, local Harigasu, Temal Labra, Natraga, the Sitab Nantabaka lady. The Maraxida, Gamento, Mayam, Maraxida, Miangi, Natraga CSO sing supports, Karamai PBI, Hamda, Tentang. Masidi akwai ki hoi government ga CSOs in phamina raga influx ki matang se karmai tawsira hairadi idea mayam thorakani aduga lokhat pa yaba step mayam policy su dum thorakani lakani aduga mai su pakani hena lojai aduna masigi matang de ke government ga akwai ki CSO leri mayam se taidap tawraga madu common issue amada chamina darade mai pakpa ngamoi Government na kakta tawgani hai sisu oithokte aduga CSO kakta na tawgani hai rasu yadabu pot khara le madugi maram na CSOs ka hairiba government aduga phajana phamina re haraga policy ama tawraga commission ama sembara natra committee ama semla adugi makhada masi chachaba natradi akhoina ngasi mayam influx leire refugees mayam laikre haidana emotionally Pulau na mayam sinati oithokloi maramdi ngasina ahanbagi thabak chu nate mamangai degi adum changlaga lakpani khara adu neglect oikhiba akhoi mina totally ignore totally neglect oikhibani adu handak se laibak thiba haigadra laibak phaga haigadra kari haisira Manipur da conflict achauba ma lakhiba Burma da so henna ka henba ma lakhiba mamangai degi adu mamang da laraso Burma Rohingya haibise extreme Burma gi kaino central government manung da oibinina so hoi border se yamna soglam de heba ado hantak sidi hantak Burma Myanmar gi choknari ba lan sina akhoi gi Manipur gi Kamjong Tenopal asigi border da leiba myam se effect tawrak pa aduna potna ubana na hantak gi conflict gi manung da henna masing se double triple lakh reba ado lakpa haibise lan haudring e degi haurabane Burma degi hek Iran thopdo aduga amuka khoi sidi lan thopa kanda madu degi di dum matang dum hekal layaba aduna masi last year masi henka khre haibase akhoina ukhur times degi social media degi su kaya dum thatora khangna bo report leibadu da madu manungda sinda conflict to da Taisan Thoraga state government na karimatak madugi step to local pa uki deb local teba taw to kasu taw deba relief macha di tawramba yai ko akoina tabada adudigi akoi indigenous people forum Manipur na chahi ani ahum mamang da akoi asigi hairi ba mayam se area se da akoi ani ra humra challe hab ko challe
aduga handaki amuka madu gumba pau taba kanda akhoi kari aisira July August adwaida akhoi gi team chalu re ko chalaga survey tawba mayam do akhoi na written oina haida dubu minister khara da akhoi haye plus social media da ko akhoi discussion kumba da akhoi khara puthoki ba adumai na tawraga tawki adudagi amuk henjan gre yami masing je yadre ware adu tawre leifam kaino akona dre haibase akhoi district ne akhoi da pause lakhre ba sidi kamai to baja no akhoi November da mu challe ba 2023 ki November da mamang idun August da chap ko July adwai da adu kona akhoi da November last part da akhoi amarak chakhi ba round akhoi ne ko aduga adugi mi khara ga paulon na area ga taida akhoi na chatpase mong ma da top purpose da chapne thawaina adugi chapne hairadi akhoi da impact to phajaga da reaction like da ko aduna chapu kanda thoroughly chapu kanda di hana lairam baduga yamna henkalaga mu machine se lairam khre ba potu adudi gine ba aina hek halaraga numi hafta ma manungda akhoina draft tawraga chief minister da 2nd December 2023 da akhoina application ama pisan khiyaba khun phawa maming pallaga ko 6-7 villages pallaga sigi international border lairi mayam sidi adom refugees se por to khre por air go over kaino to flow to budo adumai na changla khre international sigi border se da aduna mase restriction phra thambio register to holo biometric to bio maram kaina kaino to bio check sing bio yeng biro haibase that 2 gi December 2023 the chief minister the address to raga receipt number lawraga akoina pi khiem adu ma dak to phangmane haba ko adu erati akhoi da counting da ba akhoi da sama wari saning ba du to ba mina report pira khraba taradi at least appreciate acknowledge to ro ko to akhoi da appreciate to dro su yai report to pi khra taradi ba thabak panthona dc tha gera commission tha kari noma tharaga si chumra chumdabra haibado government gi site gi department gi site gi verification physical inquiry hai batare verification amadi changdro adu karimat thau sade reply pi de adu matam da kana su ngang de hairiba district asigi concern MLA su kari chu ngang de hai de aba adu ga lei raga handak chahiya ma phara matungda hoje government khara hongkhrani haibe gira natrak election se loiraga government to palakhrani haibe gira akhoine si to haiba haining pot to the kra haithok pa maron suda pho da dana toning ba haining raga haiba ya ngam da dana ikai su ikai da haira hai no ikai no ikai khra tawraga haiba kumna hairi ba policy da politics yawi ma mi du aduna lepa ngak pa haisidi elomi kan ba haisidi oja ke politics ta tawbu yaroi thamoi sengba wakhan sengba ko puning sengba lom da akhoi lebak mi kan ga da bani mi kan ba da lebak kan ba da politicalize tawkhraba politics tawkhraba suai oiro aina hairi se aduna ngasi politics hana ba gi hoji mai thiri bini ni hoji ti question taw se ba president lengak sida MLA na hairu du pharabane ado hoji ti haibu du pharabane na huram bu du haithokre ba ai hura hoji ki mi mayam changla pharaga tanti pi da matam ne ba adudi noi lengak le nang MLA le ga lising manga changbudu kari khangda kari ki tawra le ba haina noma da changmana ti noma da changmana te chahiya ma da changmani adu lising manga ai arai bro nang kari tawra le ba haina mayam na onsan ga da ba ne ba ha right masai huram du kana noi na thiru phang last di ai huram bani hai mayam na onsan la ga nung thaba type ta ko lengak oigera chief minister oigera maga amna chawthokna mathana lena yam ikai khangdena kamjong da lisimanga leire ka haina social media de phongai ni ai ikai bu ikai adu mayam na hango na chakhrabra haina hango ba na mig na urabra mig su ude chasu chate ba akhoi di phara tingla gari wairaga mi puraga chali bane adu mi na pura chalaga ground level da grassroots level da ground level da report people forward da thaja da ba haise nga ya ba adu mamang da adu matam da MLA na su report pi ramona adu di hujik step khra local moidro lising ani khata chu lising khra ani oiram ba su yai hujik lising manga yaur kan da lising ma yaw khre kai na mayam da phone tok pse si oja pratik kari hai da na ai oja pratik ta lak se si point da no ni ba si dai da 5000 lak pa singa sinang wa 2006 da gi da masiki
issue si dum khara lai hai tare Timison hai ba magi statement so khoi gi unnecessary growth 996 village hai kalak pasida khara makai yarong ngani su kale duga masi 2006 tagi dum lakhi bene masi ki keno se man pi report aduna masida BJP gi wena su ye matam da not only BJP hai bati khoi Assam gi Chief Minister Himant Biswa Sarma Jharkhand gi vote ki election rally mata hai batu da khoi Assam de yellow mi gi di yam people nam thin so aduna Bangladeshi 1.25 crore hen lai chalabnina MLA ba da Bangladeshi origin di 40 at least ali 1/3 of the MLA total MLA that my chala minister ocean ba speaker oi yaure hai bi hom lai dana masi gi si yam nangan na su tawrabri ma khoi asu gi step ta gi lorak kharba step ni NRC gi step adi Assam accord mayam lai gi ne Manipur gi su si thengmal la private thengmal le aduma bu Manipur su sigumba foreigner issue natraga illegal immigrants natra so foreigner issues yam ngan na su dum tawkhibani Manipur gi CSO khoi gen organization mayam su tawkhib su lei adana masida khongjel tapthaki bagi oibda natra government gi son ba natraga hai boza sarang thamis maina concern khoi dai da lei be MLA sing mon yenghan bi da ba kharachina yenghan bi da 5000 ji yam thuri yakhotkibra khar khar chang matam da detect ta hogda ba natra deport ta hogda ba dum ba action la hogda ba ge dum mai fola hai ba kamai mi kamai tham bisa Sing is to me hoyi influx le is adu hanin thok le ba hoyi borders open oil le re aduga sum sai chang kan ya hal ni na si chang hi khang wo pol hai tar re akoina surveillance phan tong ngam da ba si pol le ba da si kamai jong thing de ge ha du gi pot ne khoi le china ada akoina aji 5000 hen le mi su ata isu le ngoni thena ru kam bu da ni na thena ba asan hai smaina thena da mi sam le ngoni hai si chingna da am le re na si me am se ate de na ta bi da khoi si kona social problem tholokani have some koina acknowledge sokta ne ba mi change tangai phan jang pani asum lan taw jang pani haira ga su akoi se khelo dia de ke no koina kuira kan de si social problem jam jang tholokani si haji thoi smok so adu gi mami ju ka tari na mayam chang nei si inflation le re adana population imbalance am la e khole hai se adu tokan sida koina haji yeng na mana tokan sida valley de am hore ba valley ge da sen haira ge di yam kana direct hena mate ba akoi electoral policies ye ngan sida electoral kana si makeup si profile si ngan sida change ori si chingde ayamane koi hana ka ki MLM ga mi yana ga MLM ga mi ngan sida sum akoi change si trakum uina asi akoi sida mi lak pa si lising manga la haira si khari hen la haira sun kha tar ho ta sun lising ani jam la haira ne lising ani la kan sa akoi ki constituency me as pisak antare na lising ani vote am hega ki anda haji lai force to dum lai ni ma pang lai vote bank la ga di mo ha da change pra to ne koi power balance ra kar kin ha koi na haji ki irang thok tra ga su han am he tang ka khuri mi yeng ma yam se mi kha chang ya kan sida ka su kai de yam de na khan do u do koi ra kan da sam ka so problem thol kan ni han ora mu thok ne ba haji ki chamane haji le ram kan ke do ni he si khang u dra ga di akoi ni na se ori sel do si ram ma yam si yanam sel si ka kan sida consequence am chong le yesum ada lakri ko consequence lemina kam thola kan me sathi ne haji na to valley je law le go very law le kan se direct consequence later for haji si or sinna adu bo ching da ha kan di ching da lemina kam mu sen da si thola kan nang na basing to nang na thang le mi kam to ga di ane ki to kan se ko pattern ji se imphal da pulap lemina mi sok em hele na mai to chang pulap lemina mi sok pe hele mai pulap ta ne hom ji swe ba na to ma da hom sok de na ada chingi thola kan se ri he da ta pulap ta mi na mi ka imba sin tension sin haigala ga di anu asum sam ti sok na ga ne he se ko acknowledge sum thok ne ba ada ko ye ga 1990s ki naga ko ki to na kan ja sok kum sin he ko na ji ta ka ga sahi kun tha la ho ga mi na yam kana sum udo wa ne ba matam dra le po akoi haji le imphal da lai ba to example le ba tension ji yam chawre noi te yam to thoi se thok bu ri ma hela mi lising nga sir na ha mi thok kan sira ba aja koi sir mi chani khari hen sir hai sna aduna koi na si map check lo dia de ba check lo dra di haji ila kan ba asa koi mi oi begini kai na thok jan phari ne to kan sira to ku to do ni to ru su akoi precautionary measure khala ho dra di social problem thok pe chan siam le koi sila kan da resources me am si munar ko gi po lak to ni hari mi chila ko tung ne ko koi gi lam ji mana bisa lakukan ini, dia mai thoi pun mana lakukan ini, ada macam electoral politically power balance, kaya cara perforkan, hari itu pernah kaya cara hai yang biaya, jadi aku 1972 dah aku si state road pang ini lah, state road pang macam ini sedegi na, hari hari SLM profile dia ngomong, tak kau ini change, kamu pupi, ada orang yang kan dia aku kamu pupi hana sadar hilang kan sadar,
Bob Cutting was a caramel. What a election, we had an election in the acting election, Bob Cutting is a caramel, come with a caramel. Kisotapa Karabin. You should have one corner, La 970s never. Yes. I do my arm on 940, 49. State among the 49 is in the animals of 947. So the constituency election handle say. Bob Cutting the caramel was that. I don't know, I see can be more than the young guys of the Ellis Don Caramel. Elizon any kind. Elizon is like as long as I do live on site to some Kaiva. How this population constituency Canada. Hajiki Kishot Habana, Anir Aramasu, Elizon, Zarkan Academy, I don't know the Cadrena. I don't know who is Chiens or Chiens of Tokasun Harasu. Social problem token, Quirakan the token has acknowledged Hodragadi, Sipos, Hogi, Kuanazu, Hajitoba. Yana live Tiva, Kanawa and Tracy, Tung Solpia, Hodragadi, or the Zakia Yamna, Yana Kudong ways, Kung Heva. I do it as in a way, or a Johnny and Gansarigo, when since yesterday me Hajale, some Hajale Haze. Since safety, me am Tower Humnati, Yam's a lighter home there, since a quick Yam's age salary, or Yama Som the lazy, and I'm still lighter home there. I don't know, Mizoram Hajale, Mizoram Handagi, a quickie, Haskiran, Legans Hajal, going to be the hardest of Chang in Wazaga. Those are going to get away house helper, labor, my company. At the motion is so see Rang holding and the Moiso can be so mentioned with Tatibi Recolena, Noizada, Horans and Tigi, Library, Horans and Tito, the Moish look, we should be the Bosiam Lermana, Lermim from never. At the 10 states, I hanging at the Wiki 2040 census, the way like population like Mama Padeva. Or the Hazik Hagan said 2023 census, we see like Maripa Lam Amo. Generally, has more like Mari Padre, my publicity. Since yesterday, I like the Lambda, there is long some guys, and I had a lack of I'm chow number on the table. Pull up Hazel Hernas. Chow number of the Harris who a question is higher. We consider pull up state going as we 3 million, 30 lakhs at a Lama Hazel Yam, my young do data. Locally, young country Lamanta, Helicintra Hazel, consider, say it's until Helicintra Hazel Hero. Natraga said, I'm listen to the election profiles, but only he don't ever. Other than which I'm checking out the idea. Queen has the Gedang can he left see, I don't know, I'm going to talk him see, Henzelogumsi Hargasu. See, check out the idea Makatan, see, he has a lot of the lazy Seneca, Mame Helen Hinaba. See, I send the idea. Send a quick problem. See, I didn't hold an idea higher to one. Some has a target. Hold up is the Asukan Sativa people on the Lagati, Maduki Tungi, me and the encounter the second of the Yadi Habo opens in Ozabarot Kamaita meeting is it a month of Sasabanasu, Sagusi Minister, so I will actually rally to the Sangi fate to make it a Palle, why other politics keep my dear slow for Copor and Basuya Edu, the same I quite young Nangari Bashamda, to confirm the Uda with the Natum, Sanari, Benina and Asam, the Gotis and that lay film to Munayaduga, Hariba Mahan Hariba, Wahum's Emily, 1/3 of the Emily's minor Assam origin, Oi the Basina lady, Manipur Gisu, Adumba, Fivama, the Tarakadra Habi Aki with the lady, 5,000 I say, number the Yam, they have a 1 year to a politics game, the Yamna Soba, concern money have a home, come I mean, come I tell you, Hamda can say, Sagi, when a question among the northeastern states, Regidamukta illegal immigrants in a popular destination, in a popular destination, we see. Sagi reason may am by push factor is a Hanazo among discussion. I'm doing Pangre, a Tangabalabaki, political instability, Patumina, Pustoropama, the poverty, Sagi, Tamaras Bambigri, but Chile state poverty, Mam Lebduna, Pustoropa, some like the economic security to Karlaimina. And again, Atopa reason drug trafficking, Karikratungan, Mamlegreko. And again, Masida Huziki, Hemenda Bisha, Ashang Minister of Pundo Kibdo, Adu. Mana political statement or Equina Adagi lesson number dot away. Mana high am strong points. Yellow music and Mangamaroi high. Madam the Makoida Assam, the Sangriba, Bangladeshi, Kanamamsi, Masingsi, Mitopsi, 1 crore, 25 1 crore Amaga, Lakun Mangas, Mitopsi, Sangsalaga Kunda, Leta, don't later when you must see Marakta, MLA Nifu, the Vodka Neva. I gave Mitop Sing Marakta. Adu matangda muk kanoda speaker ani yogram neba I think it was illegal immigrant speaker ogram neba adu tadi MLA 40 z MLA amai constituency the yamdra da dum 30,000 voter ele neba adu 30,000 40,000 si
मागी इलीगल इमिग्रेंट लोइनमक पॉलिटिकल बेस ओइराबनिना साइगी मखोइना डिसीजन मेकर अदिगी मोगी पॉलिसी मेकर हैबदु ओइराबनिना हागी येलो मिसी मखोइगी केनोदा मखुत अदुगी परादो अखोइ स्टेदा हजिक थोइबा इरांगसिजु इलीगल इमिग्रेंट्स की केनोसी मखुत याम चावना यावबनिना अखोइना हजिक असम दा थोइबा तोदोक्सी अखोइ मणिपुर थोक्तनबको हजि होनब फै मरोइना अखोइगी इवन मणिपुर दजु जिरी की कंस्टिट्यूएंसी दा समाइना सिगुम्बा इलेक्टेड ओइगबा मी यावग्रबनिको समाइना अखोइगी केनोने मिटोप ना मसिंग याम ना थगलक मी यावग्रेको अदुना सुमबजु हेने ना यारोपियाई इवन बांग्लादेश से चंगप इवन लमलाई द फाव यावग्रबनेबा समाइना इलीगल इमिग्रेंट मा समाइना नुपी अनियम लोकसल लेरमि काइना समाइना अखोइना याम कन्ना अखोइ लेंगा के साइटी कुपना कहतारे याम कन्ना अखोइना सीरियस ओइ लौदवानी लौरगादी हुजिक बॉर्डर एरिया दा तोकले फागले मैमसी टोआन टोआन मोंग इलीगल इमिग्रेंट्स की सकम मयाम थोलैसी इवन कनोदा मिजोरम का मरोइना मणिपुर दी ओनली 398 किलोमीटर से म्यांमार का युमलोन मागी रोनी ngam पुन बाय तारे मिजोरम दी याम यामी 510 नि मोइना पुलिस अदो मिजोरम दा जंगल लैबा हुजिकसी कुंदा लैता जम लैसी टोआन टोआन बा ngaतनी मोइ दिबन कनोदा बांग्लादेश लोमदगी चंगलकपा कहतारे मखोइगी मिटोप सिंगसिजु दम होय कहतारे अखोइगी स्टागोंग हिल ट्रैक बांग्लादेश चंगल लगजु इलेक्शन ग्रामनि दोइदा अबाउट कनोदे 1167% लेग्रे न्यूज़पेपर की डाटा की मतुइना 1167 और साइकी मोइगी कनोदा सोनाकंदा ए अराकान आर्मी की रिबेल रिक्रूट तौदनबा एवॉइड तौदन चंगलकपा मा अदन मिजोरम द लेरिबा मोइगी इलीगल इमिग्रेंट्स सिंग तोंगान तोंगान मरम नो एरगा चंगलक बाइता अदुने हौजिक सोमनाकंदा मणिपुर द ओरिबा सक्तमसिना अखोइगी हंदक द गरान नहान द न्यूज़पेपर द फुनियार की एमएलए ना फुंगदोखिबदु यामना के हाइतारे मागी स्टेटमेंट दु कनोदगी इलीगल इमिग्रेंट्स ना लोकल पॉपुलेशन दगी आउट नंबर तौरे दो मदु यामना के हाइतारे याम एविडेंस ओबा कनोनी यामना के हाइतारे कोई यामना मरिक चुम्बा पाउनिनको मसी अखोइना सी एविडेंस ने लोबे आई अदरा माना हाना द्रे मांग थोक्रिबा कनो कामजोंग द लेग्रिबा इलीगल इमिग्रेंसी 5457 सिदा 5173 बायोमेट्रिक कैप्चर तौरेने अदो सागी पुनियार की एमएलए ने थोलेदु मागी ब्रेकअप तो इना सुम येंगबदा फाइको हाइबा मफम सिदा 1591 अदिगे संका लोक हाइजेदा 661 skip is the 356 pilong 595 man breakup piriba soro 414 wangli namli 512971 adigi ke asang kulen ko 357 sim am tinjal lagane sagi figure ta 5457 dai ba adana to ma mai village sing je leine ogi jangjal leiba mitop sing sigi district administration ma khoi gi dum mogi leibam adigi mo khoi chana thangna ba food grain calligraphy adu boi lening ge कोई लोकल कोई इंडिजिनस पॉपुलेशन का खना अरे इवन कनो दसु राना दसु कनो ना सिविल सोसाइटी कोलिशन फॉर ह्यूमन राइट्स अदिगी ओजा कसांग होगी मोगी इंडिजिनस फोरम तोवान बथोई दनको समाइन थोक्तना कोई संगठन खरिबा कोई कहना कोई मणिपुर सर्वे अम तौगिबको अदि सैदा कोई कैबिनेट सब कमिटी ना कोई लेटपाउ हॉकिप ना मान कनो ओरगल संगिब समाइना विलेज मयाम निक एविडेंस मयाम लेना अदुना तापदी हौजिकसी एकोई यामना कोई लेंगाकना सिगी मरम चलेदे यामना कोई अकन बखों कहता स्टेप मम लोगम चंगी साइ के केनो हाइबिरी दो कोई लेंगा के साइडी करी तोम तो मरमदी हौजिक म्यांमार रोमदगी चंगल लेबा इलीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेश चंगल लेबा इलीगल इमिग्रेंट्स मरुइना कैनो सिंगसे मखोगी के हाइतारे रीयूनिफिकेशन अमा तोबै मोंग लाय हौजिक मखोइसे मरुइना हौजिकी चिन कुकी जो करिक्रा पल्लिसे मखोगी illegal immigrants in junction laga saigi toan ba drug arm smuggling drug trafficking si adigi poppy cultivation gi mathak da makoi si reunification gi mong am zulaya ai ge makoi ta balam si makoi kano da Myanmar da leiba adigi Bangladesh da leiba aduga India da leiba si punchil laga makoi administrative unit ama sem gadam ni kai be khongjang ji laya adino sik si akoi si kahtra akoi yellow mi si Assam gi film da akoi si ngaklo ma pihogdragadi akhoi si kanmanga moina himanta bishwana moida haido masi akhoi du soidana thokla dabne ba masigi areas deida akhoina kari to bai akhoi gi lenga ke site gi sagi oza sanga jo haibir ge civil society ge role na karino
adagi village level logodabna karino district administration da adagi tongan ba lenga ke mokok thong logodab si myam je si yam thuna koi kaiter khudam mai NRC thuna butana mani hangde ade biometric skills ji large scale da tongan ba border area ji da capture to bodraka lai aduga even hoigi population commission establish to bribsiu masima pangang kalan ba ILP enforce to brisi BHBR do da phasana chana ba horagadi hoji sigi step se local gadi akoi yellow mi je hoigi tung da la ka dori ba akoi keno sing si generation sing ji akoi kalubungam dori ne ba natrabadi masi to hodra gadi akoi se hoigi mitop ki makut akoi moi dependent oina lai ba se masi atopa country sing dagi atopa akoi thangnari ba rajya sing dagi dum koina sigi example ji loba dum ado ja saida sidai da khoi hoji khai hoji local steps local hai ga ju ka hen pingai odi wa phap dio ja ka sar na pan biri aduna special hai tare special team hai tare hai ba sidai da setup to ba mathau tara bra hai ba yamna specially sidai da miying sang ba si yam ka hen miying chen mathau tara bra hai ba pham dani dai tauri ba hoji ki concern MLA ki report si theng na PBA hai ba pham jan ngai tap su leiri manam digen da ngasi ngarang khang ka 5000 kamai khangi no hanadi leita bra hai ba pham jale duna ba sai da thinda hora bra thabaki to thinda hora bra aduna hoji si yang na tori mara khida special report ama special team ama ID commission gum sema maga mathau tar ba ha ba phom da ID kari mi ID probably na never let then before na phai ba ID sagi phung near the MLA na phong do rei do an rebuild do rei do phai ba ID masagi hojik si khoi ki legislative assembly da hojik 10 MLA si hojik separate administration ban do rei adubu makhoi ki site le ba chura champur da technopol da kangpu bi da samai na phong do biram gadi kai do le hojik ti kai transparency am seng ma ming je nam da dum mi ta dro bre ba transparent oi ba ri lega ke ba ware kai duk sige do adu akoi decision lo bangam ne ba adu samai na phung near dang do rei atop one about other villages border areas adra makhoi ju MLA sing jina thamoi seng na samai na CC lai re da ta do koi ki kano da newspaper da phong do pi ra gadi kari gi koi ke to bai ngam